Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. Okay, Fajire. They refused to go back without farewell beer. They refused to go back without farewell beer. They refused to go back without farewell beer. Banze gutaha batabonye agashingura cumu cyangwa se agahimbaza munsi cyangwa se akanoza ngendo. Niba ari nko mu bukwe rero urumva niba baturiye nk'ikidomoro kimwe cy'inzoga zizera yuko uko biri kose bazabaha inzoga y'amasezero. Niyo mpamvu iyi nteruro idusobanurira nteruro ivuga ngo banze gutaha batabonye agashingura cumu cyangwa se akanoza ngendo. Mbese ntago babasezereye kugira ngo babone gutaha. Technology will introduce novelty in education. Technology will introduce novelty in education. Technology will introduce novelty in education. Ikoranabuhanga rizazana agashya mu burezi. Yes, nibyo. Ikoranabuhanga, iyo wize ikoranabuhanga rero, ikoranabuhanga ni IT, naho itumanaho ni ICT. Ariko IT ni ukuvuga ngo iyo I ivuga information, ta ikavuga technology. Yes, ukuvuga ngo ikoranabuhanga rizazana iki agashya mu burezi. Ni wiga ikoranabuhanga ndizera yuko uzamenya ibintu byinshi cyane biri fizike. Abantu gakora ikintu runaka wenda n'urugero nk'amashusho montage, abantu bakorera uburyo wabikozemo, ubwo ni ubumenyi. Ugasanga umuntu arakora ikoranabuhanga kuri machine, kuri telefoni, ukaba tese biriya birashoboka ko byakozwe n'uriya muntu cyangwa na kiriya gikoresho afite. Ugasanga rero ntago bisobanutse. Yes, he is tired because he kept moving back and faith. He is tired because he kept moving back and faith. Yiriwe mu gasiragiro none yananiwe. Agasiragiro se wabo kazi kwa kundi ugenda umunsi ukwira nta kintu ubonye, nko gusiragira. Yes, niyo mpamvu bavuze ngo he is tired because he kept moving back in faith. Yes, hano barakubwira ngo you
You cannot make omelette without breaking some eggs. You cannot make omelette without breaking some eggs. Ntushobora kugira gute? Ntushobora gukora umureti utabanje kumena amagi. Byose birashoboka. Ntabwo byakunda. Tazashaka kuvuga icyongereza nta na vocabulary uzi, nta na verb uzi, ngo ugire ngo hari icyongereza uzavuga. Gerageza wiga icyongereza, ni ingenzi kuri wowe, kigufitiye akamaro. Ushobora kwiyumvisha ko muri aka kanya ntacyo ukeneye cyangwa ukavuga ngo nzaba mbyiga. Komeza ubihe nzagihe, iyo nzagihe nayo izakuyobora mu bindi wisange mu bukene utari uzi ko buzakugeraho kandi wari ufite igihe. Iyo ufite igihe ugishinza byinshi, iyo utagifite nibwo umenya ko gifite agaciro. Niyo mpamvu intero rero yavuze ngo ntushobora gukora umureti utabanje kumena amagi. Ubwo bushatse kunyura izibusamo. Nyamuneka rero itondere isomo uryige witonze kugira ngo ribashe gutuma wavuga icyongereza. Hari igihe uba wumva ushaka, ariko se mu gushaka kwawe warabyiteguye? Ese mu gushaka kwawe gushingiye kuki? Shaka ariko uzi n'uburyo bikorerwa. Yes, twagiye. My grandfather house had no summit. My grandfather house had no summit. Summit ni iki? Summit ni agasongero ubundi. Izanzu za kera zifite inkingi. Akenshi muzajya mujya gutembera, wenda cyane cyane nko mu Rukari Nyanza, niho muzibona ziriya nzu zifite agasongero gasongoye hejuru nk'icumu. Yes, ni kuvuga ngo inzu yo kwa sogokuru nta gasongero yagiraga. Ntako yagiraga rwose. Ubwo no kuvuga ngo ntago izo nzu zabaga ari iz'ikigonyi, kuko inzu z'ikigonyi nizo zagiraga utwo tuntu tw'uducumu two hejuru dufatiweho ibindi byose. My grandfather house had no summit. Inzu yo kwa sogokuru nta gasongero yagiraga. Eugene showed his disobedience when he was speaking. Eugene showed his disobedience when he was speaking. Eugene showed his disobedience when he was speaking. Ni kuvuga ngo Eugene yagaragaje agasuzuguro igihe yavugaga. Agasuzuguro rero ni disobedience. Ni agasuzuguro. Hari ukuntu uvuga ukavugana agasuzuguro ugasanga rero speech yawe irapfuye. Ni kuriya rero yabigenje. Kanda subscribe rwose n'ubuntu kuri wowe. Ubundi ukande kukazogera. Undi ukanze kukazogera niho ubona notification zacu zose. Iyo ukanze kukazogera hari aho ubona amagambo, hari all, hari person, known, ariko iyo ukanze kuri all notification zose zikugera. Ubundi haba hari ikintu utasobanukiwe ukandika muri comment ukatwoherereza rwose tukaza gusubiza nawe niyo hari icyo ushaka kutubaza. Yes, beer delight those who take it. Agatama gatera umutima utuje kubagafata cyangwa se kubagakunda. Nibyo ariko nibyo. Yes. What am I doing? Ahangaha ni ikibazo. What am I doing? Nese ndi gukora iki? Ni urugero. Nkamwe ndi kwigisha. What am I doing? What am I doing? What are you doing? What does he doing?
What does she doing? What does it doing? Ese kiri gukora iki? Uriya se arakora iki? Uriya mukobwa arakora iki? Urakora iki? This is verb. Nukuvuga ngo ndi kuvuga ni ndi gukora iki? Ese ndi gukora iki? What am I doing? Ndimo gukora iki? Wahita usubiza ngo you are teaching. You are teaching. Uri kwigisha. Uri kwigisha. Cyangwa se you are teaching. According to me, I can say I am teaching you. Ndimo kukwigisha. Cyangwa se ndimo ndabigisha. What am I doing? Ni iki ndi gukora? Hirya yaho haravuga ngo what a mess. Mbega ishyano, ubwo ni nkaho yakaba yatangara. He is now in a critical situation. He is now in a critical situation. A critical situation. He is now in a critical situation. Yewe ibyo byabaye agaterera nzamba. Uvuga ngo byari bikaze. Mbese ni ibintu byari nk'amayobera, byari mbese hari ukuntu ubona ikintu ukabona ntiwabona uburyo gikarasamo, niba gitangaje cyangwa se gifite akababaro, niba waseka, niba wagira agahinda, simbizi. Gusa bakubwira yuko ibintu byose yaba ari byiza yaba ari bibi byose aba ari kimwe. Nubwo uwo munsi wabonye icyiza ejo uzabona ikibi, usange n'ubundi byose ni ubusa. Kanda subscribe rwose urayemerewe pe. Wowe duteza imbere. Ubundi ugiye kuduteza imbere kanda kuri ako hirya aho ngaho y'ahantu ubona Hemmy TC, hari ahantu handitse subscribe. Ubundi hari igifaransa handitse s'abonner. Ukandaho. Ibyonzeho rero uko yari isabira irahinduka irindi bara. Noneho ukazana none hino ibumoso hejuru y'ishusho ya logo uhabona like na dislike cyangwa se unlike. Ubwo nyine iyo wayikunze ukora thumbs up, ukora igikumwe, ukaba n'iryo notse bari duhaye. Cyangwa se wabona biri itari nziza kandika dislike, ukakanda kuri dislike. Ariko kuri comment hepfo gato kandikamo impamvu. Iyi video nta kintu kizima kirimo, iyi video nta kiri kutwigisha, iyi video ni nziza se, iyi video iradufashije cyane, uzongera uduhe indi n'ibindi. Friend has been a victim of injustice. Injustice rero ni iki? Inshuti yanjye no kuvuga ngo nuko byayigendekeye. Thanks.